ke nyoko bolela like ka mkholoreng ke mo frostane ka teng ka mo tseya ka mo frostana ka mira sort of ka mo treata like a buti monna wa ntshwa mara danki ya hao me bra always danki ya hao me bra ha ona personality engwe ona le personality engwe ya masepa me bra and like dimane ke tla ke mtolerate ke didimala ke rajo dimane ke brayara e re ke didimale ke continue mo life on khawatile ha ga me bra mo bophelo ke didimala ke sa isita ke didimala ke didimalla we ko ra wena everyone a leng around wena wa mokhawa that's why guys phumelle me bra that's why guys phumelle that's why batho ba so tsisira shapo ne le taba ya ga le manye thomile e thomile ni ke le tlhalosetseng stories a ke nya go thoma go tlhalosa like gore dimane o ngirileng maloba ntho ngirileng e mpontshitse go tlhosa mfrostane me bra o tlhong ratela ntho le reng maybe o nyaka go benefita monna that's why every day go tsena o nyaka di video that's why go TikTok account-ong ya ka di video tse ke nang le wena di staying mas go TikTok account-ong ya di teng because o nyakela ntho itseng o nyakela yona me bra shapo it was last year I think around June July ke skimile nako ke sa thomo pusha young me shapo mani ke na le yena go a ke tsene re le ka like guys do you know what I did for money braka wa hopolo go wiretseng we ko o snap plan re zaga maoto re ka ntlhela go damane ba ke mang go KM Fall fitla go studio go ngwalla pina ke dangi ya yona ra release gum ka ba ka o faka go Spotify sa wa tsoa wena wa dimane ke tomelebo ka bucket damane last year one call ke nnetse me bra ke tichile Altiza Carvet event massive tar host event ke event ya a re gum ka batla launch ke re wa jonya ka host event a re jo re khonira zaga nyere ya mpotsa ka sharp which next host event before ke tlhake se motho host event because I know the cost they can live sharp damane ra hosta event ha re sena re hosta event damane ka tsatsi la event dikoloto tse tsotlhe pho wa tshaba o nshia le tsona di responsibilities tse tsotlhe pho o nshia le tsona ke patetse batho bo lo reng ke khawateile mo lo reng ke hostile le motho no ke patela catering ke one o chabile a reply di call re yena go mamelodi I had to call my mom mara nka di me 2000 ka tsego le ka re ka mo founela man e jono ke no le ka dog ke khawateile tsatsi lela a jone ke le ra fitisa because of obrayara